Hercules! Itagagayem, sagutan da kayo iti sabali manen aparang ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Ti Capre! Dito'y drama tayo, Hercules! Ay, hindi ka meten sumarsar nga mangmangan, Hercules. Kanen ti sangapulo a tao ti kankanem. Ay, inayadem met ati mangan, tamangan numaltutan ka. Na, apong. Sa anak pa napsog. Ha? Kurang pa dito akan kanak. Anya? Ay na, apong. Nagrawutak mo tan amangan. Kasla sa anak amabmabsog. Papananyay ti kankanem. Kahit saan mo't adumakdakil ti tiyan mo, apaw. Ha? Jak amaw, apaw. Nangulay umpay lati tiyan ko. Ha? Kat nagadun tikindan ko. Ay, manipod na adan ka iti babataw. Nagrawit ka mo't amangan. Apaw? Ay, nagkutong kamot nga raw, apok. Ha? Ha? Adda tattao iti paraangan, apaw? Uwing nga raw, apok. Eh, jakmat maawatan dag iti bagbagada. Ay, ala, magan kalata, tama pa nagbiit di na parangan. Do akal din ko ti mapukpukaw, Tata Herman. Anya? 5 tapato ti mapukpukaw kada kami, Tata Herman. Ay, no kasta. Ado kayo anapukawan iti tarakain. Ay, adalaki dagtatakaw ka iti dingwan. Nalabit akas na, Tata Herman. Ay, sayang jay do akal din ko. Sayang mo't dagiti 5 apato. Ay, adalaki din nakastrag nagtatakaw diti lugar tayaw kakalugaran. Apong, kaasimot dagiti natakawan? Uwing nga raw, apok. Ay, sala may sa kaaruba tinatakawan. No di kat nagaduda. Anya? Ay, no sanak ngagbidawt, apok. Taga dito ilaing lugar tayaw tatakaw. Ha? Wen, apok. Imposible, mat adagiti dayo ti umayagtakaw diti lugar tayaw. Ay, taga dito ilaing tatakaw. Narabyan ako na nagawid. Nagado nga mintin ring Pasko at trabaho ijay uma. Ay. Hercules! Masinag ka man dito! Hoy! Ha? Darail kun leto ti agin inom iti arak. Katay ayabandak. Ay. Hercules! Masinag ka! Awan! Masidag akon! Anya nga minti ibagayo kanyak, Rael, Lito. Adto iti arak. Ha? Uminom ka. Eh, Ala, awatan mo ti baso, anaglaon iti arak, Hercules. Uminom ka mata. Pasensya kayon, Lito, Rael. Sa anak nga agin inom iti arak. Makadadaal iti salon at dayta. Adula amin dito nga ipagpagam, Hercules. Sana makadadaali ti salon ti panaginom iti arak. At dapat kiti, apumiksa ka. Pudno day ta. Iso nga ginom ka mata ni iti arak. Tanggayan na kami. Talaga adyak umin-inom iti arak, Lito, Rael. Isardang yukit din ti aginom iti arak. Tanabartag kayon. Ha? Sino ka kumamang pasardang kada kami? Kat da ito iti pagdragsakan may, ha? Ha? Oy, di ka makibiyang kada kami, ha? Hercules, dakis ka no makibiyang ka, ha? Ay, di tayo kumagre-re-re. Saan anasaya at tikasta? Ha? Aniya saan anasayat? Kat pagsarsardangan na kami. Abay, si kaya ti gumatgatang itin inuman mingarak, ha? Saan, Lito? Ang dakas ngamin ti agre-re-re. Numabalain. Sursuruan tayo ti agbalain anasingpat. Anya?
Di ka agkatawa, Rael. Kasanon no kayat may tirere ka ni Rael. Anya ti aramidam, ha? Lapdan kayo ah. Anya? Lapdaman nga rod ti danog. Ay, anay ko. Dinanog nakmatan, Rael. Nagsakit. Ito'y mat. Anay ko. Di da ko madangran ah. Rael, Lito. Hala, lumaban ka, Hercules. Anay ko. Ipakita man ti laing mo kada kami, ha? 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 Ay, kuwa. Sa anak alumaban kada kayo. Rael, Lito. Diyak kayat ti makiriri kada kayo. Ala! Pumanaw ka nga rodan, Hercules. Awan pa'y sir-serbim apapay naman may iti arak. Ay, dagiti awanan bae na Rael kalitaw. Ay, ompay nasayat nga aramid da. Tiprong dagiti atataw. Apong, Ay na, limabagan ti pingping mo at inanog da, apaw. apong. Limabaga ang tipingping ko. Ngum sa anak ang nasakitan. Anya? Ay naapong. Diyak impadpadlaw kadakwada. Asaan ang nasakit ti inaramid da kanyak. Ha? Hercules? Diyak kayat ti Rirey, apong. Imbagak pa'y kadakwada. Asaan da alabsan ti aginom iti arak. Tapno saan ang madadaal ti salunat da. Husto ka, apaw. Di nalabas sa panaginom iti arak. Lutuan na ti bagis ken bito ka. Apong? Saan laeng ang madadael ti salunat? No dikit madadael pa'y pati limbong ti panunot. Ay na. Makaturturog ako na, Apong. Ay, Kaya't kunti maturog. sige, apaw. Inka maturogan. Tagdali na edak pa'y laeng dito'y ruar. Agpalami isak, apaw. Nanang, asino tinang ikabil iti sabong iti paladpad ti tawak? Ha? Sabong mat nga agpayso dayta, Lisa. Wan nanang, nakitak iti paladpad iti tawak itay makariingak. Awan mat tinasiputak anang ikabil iti sabong iti paladpad ti tawa. Nagduduma a klase ti sabong daytoy, nanang. Ngamsaan adag iti nabanglo a sabong. Wan nga rod, anak ko. Asino ngay tinangtad kadagit na asabong? Asino ngay, anak ko? Amangan no at dalimad nga agdatdaton kan ka. Isu nga inikan na ka iti sabong, Lisa. Awan mo ti amok nga agdatdaton kanyak, Hercules. Isu amas daawak, no apay nga ada nang ibati iti sabong iti tawa ti balay mi. Ha? Uray ni nanang ko, mas daaw mo't nakakita iti sabong. Di mulatan ikan iti sabali aka ipapananday ta asabong, Lisa. Uy! Mayat ti pa nagsarsarita yun iti parangan nyo, Hercules, Ay. isa. Ha? Si kamot gayam, Rael. Apay, Lisa. Kayat mo ka di da ito'y ako lapit. Ha? Ay, Nagkutong lang aro din. Nagbasit pa'y alalaki. Rael? Imo kumamot laisan ni Hercules, Rael. Ha? Awan mo ti madingar aramiden na kan ka. Apay nga isakit mo da ito yung tao, Lisa. Sana may bagay kan ka ni Hercules. Naglaad da ito ang tao. Itinto ta, nagpintas ka. Ano niya? Ala, Lisa? Rael? Panawan kayo pa'y? Mapanak bit ijay bangkag ko. Ay, mapit lang. Ha? Hercules, Ay, bastos ka ah. Kasarasarita ka pa'y lang. Ngam pumanaw ka kiti natagos. ay, Rael. Diyak kaya tirire. Isu apo manawak laangan. Kasano ngayon no kayat ko tirire, Hercules. Ha? Rael. Di mo kumaidanggi-danggil day taabagam kanyak ah.
Si Kati pumanaw, Rael. Di mo ko maririyan ni Hercules. Gaputawan mo't mading aramiden nakin ka. Nukas na. Agdat-daton ni Hercules kanili sa akaro ba tayo, Rael? Laki de. Nakitak idang agsarsarita tay. Nagpasig de titong kalmaysa. Jak ipalubos nga tinaglaan ni Lisa kini Hercules ako lapit. Anya ti plano nga aramidan nga, Rael? Bugbugak dayjay Hercules. No makita nga asit ganda ni Lisa akaro ba tayo? Siyak lang tadakarbangan na ngagdaton kini Lisa. Katapno adagastusam nga agdaton kanilisa. Kas iti sigod nga aramidan ta. Entag takaw. Uwen lita. Mapantaman na nagtakaw. Tapno at kwartata. Nakaskas daaw, nanang. Adamanan sabong iti paradpad ti tawak. Kun nga agpaisong anak ko. Hay, nagbangsit mo't dagita asabungan. Nagalsam ti angot da. Nagtaudan dagiti asabong. Taapay akas to'y ti angot da. Nagaduday to'y asabong, nanang. Apay nga imba tinalatan iti paladpad ti tawa ti sabong. Apay asaan nga agparangken kaday di alalaki. Wan nga rod, nanang. Asino nga taday jay alalaki? Nakaskas daaw dayta. Gaputa saan nga agparang di agdat-daton ka ni Lisa nga anak mo, Mona. Wan nga rod ising. Sapay dagiti nagbabangsit asabong timbati na iti paladpad ti tawami. Amangan numabain lang at ang agparang di lalaki ka ni Lisa. Iso nga iba tinalatan iti tawa yung. Nalabit akas na ising. Nukasta. Addamanan nang ibati iti sabong iti tawayaw, Lisa? Wan, Hercules. Duan adaras anang ibati iti sabong iti tawami. Saan nga taan ni Rael ti mangibat-bati iti sabong, Lisa? Ha? Saan ka di akursunada na ka ni Rael? Patyak nga iso tinangikabil iti sabong. Iso nga tanga agpaiso, Hercules? Si putam iti rabi Amangan no iso nga agpaiso, Lisa. Mabain la siguro nga agparangken ka. Nalpastan ang naglaba, Lisa. Si kanton ti makaam mo amang ibalaybay kadagiti lupot, Wan, nanang. Adapay ngamin aramida, iso asikapay la ti makaam mo. Wan, nanang. Sambutin ta ti darang ti init. Tapno mamagaan adagos, dagiti lupot. Apay ka di apong. Anya ti pampanunutam? Parikot talaga, apaw. Ha? Anya ti parikot, apaw? Ay, jak meten mapanunot, je pampanunutek. Anya? Nagrigat lakit din ayat agpanunot, apaw. Itay pa'y alaglagi pa, no anya din na panunot ka. Jak meten mapanunot, apaw. Anyang aminday jay ay apong. Ay, apong. Tulungan kan nga agpanunot. Angam? Anya nga iti panunutak. Jak mo akin ka, apaw. Ay? Ay, talaga jak malagip, no anya day jay. Isong agparparikutak, apaw. Tinasaya at apong. Ha? Mangantapay. Tapno mapanunot maun jay pampanunutam. Kas iti lechon. Fried chicken. Nagimas apaw. Dapay ko malitsun baka. Ay, nya nga min si dain taya, apaw. Ay, Jak amaw apaw. Ay, parikot nyagpaisaw, ay. Awan mo ti pagan-anay ko dito'y partang anang ibalay-bayak. Asino nga'y tinangala? Lisa,
Di mo pa'y matnaakas amin dagiti lupot. Nanang, mapukpukaw dagiti pagan-anay ko. Anya? Inipitak mo't anasaya at dagiti pagan-anay ko. Napukaw damatan. Asino kumangay ti mga lakadagiti pagan-anay mo, anak ko? Diyak amo nanang, dito ilaang mo tinang ibalay-bayak kadagiti pagan-anay ko. At dalakit din na nga lakadagiti pagan-anay mo, Lisa. Kasta ka di tinapasamak, Lisa? Juan Hercules, at dalakit di mang lukluko kanyak. Tipay pagan-anay ko ti innala na. Ha? Anya mo ton? Pati dayta? Kat pagintirisan jay nangala? Mabutbuto nga. Amang ano sa bali ti aramiden kanyak jay nangala iti pagan-anay ko. Lisa? Makarik na akmutan iti panagbutang, Hercules. Hercules, apay nga inasatgan na kami. Adda ka di bagam? Ha? Kuha? Ay, Ay, apa di kang sao, Hercules? Ha? Anya ti bagam kada kami, ha? awan ti ibagak kada kayo, Rael. Dito? Lumabas aklaang dito'y ayan yung nga agin inom iti arak. Mabot-botang manantilangam, Hercules. Ay, Umay kakit di. Taginom tayo iti arak. Kakaiso ng aduman anti kwartami ka ni Rael. anya? Ala, nagtugaw kan. Kataginom tayo iti arak. Jak aginom lito. Ay, isardang yukit din dayta. Tinasayaat, agtrabaho kayaw. Saan aday ta agin inom ti aramiden nyo? Nagalsam ti mang angot ko, Lisa. Pagtataudan day di nga angot. Diyak amo, nanang. Uray siyak. Maangot ko mo't dayjay. Nagdangro. Ay sus, sabali tagparparik na kanya kanak ko. Nanang? Nasipngatan. Ala, karatingan ta nga isarada giti tawa. Juan, nanang. Nanang, saan lat apo mampanaw ti angot? Kasla adalaang iti abay ta ti agat anglit. Wan nga rod, Lisa, anak ko. Mabutbutungak, nanang. Anya ti aramidon ta. Nalabit apumanaw mo't ti angot. Apay ka di, nanang. Anya ti nakitam. Kumita ka iti tawa, Lisa. At damanen na iparabaw asabong iti paladpan. Ha? Anya? Kasano anak kastrak ti sabong dit ha? Kat inserata mo't tindag iti tawa itay, nanang. Wan nga rod, anak ko. Ay nakaskas na o daytoy. Asino ti mang lukloko kadata? Asino tinangibati iti sabong iti paladpad ti tawa da Lisa? Gagayem! Diyo liwana denggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, Anapolwan! Ti Capre! Dito'y drama tayo, Hercules! Insurat ni Isagani Yalong Bulyeser, kan iti direksyon ni Bergie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon Hercules! Agyaman kami itingkay panang tarabay.